Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Bniah sings aim ula pentip banakal yang jong ke Executive Committee kalapen krek ya ke Mang Pisa nega scholarship syaki kena puli lani ki Nongwad Bniah bakin wat Bniah Halor ke jinglong jingman ke Jaidbynriew Khasi kam tam ke jing rew spa jong ke Jaidbynriew haka bayadai bat ke riti ke dostor haba keren kilat patai kubor haka sni palai jong ke tayo uba Bniah julo ong ba ke pang jingwat Bniah akan long Halor ke sensar ke khadar ke riti ke dostur hagal yang ke khenkur khenka ke khendo ke syam bat kiwei pan shisho ba Bniah jula ong ba anda ki Nongwad Bniah kila dat ban Thoh ya ke kot wat Bniah jongki ke council kan sala ban pendon kam ya ki kot ha ke ban pentre kam ya ki kindon an ba pher hapo ke council IPK Pablok naki media house ba pher ba duduk ini ke Janmir tinggi dan lang ini nak yang jogi ia charge development ia charge jongka mines and mineral ia charge jong council asset but the chairman jong advisory committee nak mentaban bentuk syafi lingba kenika kubor lingba kenika kilat patai kubor ini ke Janmir wa nak yang kejungi ke isi dan arteli ke ban small pi the away kawai kalong Halor ka jingtmu jong kanika isi patmai menta ringkat ka jingdon lang jong em in charge jong ka education pangin penbena pa limba komisi media apa nak kalian ka isi kan scholarship yaki students yaki kena boleh lani yaki research scholar Kiban one shakmat but yang kaning in society hai yang charge education ban select badan kam ki formalities badan pendek mentau benai ka jingtmu jong kani ban khot iki research scholar but ki students ki kena ban bangin ai kin ka scholarship kun ka bai pule ki kalong Halor bakin wat Bniah balik research hakabai day but ka jinglong jingman jong ka Jaidbynriew jungi khamtam haka jing ruspa jong ka Jaidbynriew haka be de ba kariti ke dostur ka jungi ni don ni kariti dostur singshar khada ni don ni ki it ki Hima ka ba muslim kume ulong nong pek nong khmi nong singshar ba ru ka don ka bisha ni don ni ki rat ba sardar ba ki bakrao ki pek ni don ru ye kishnong ba kirang ba shno ki ju singshar haka shnong katau namta ka jing bajing miat dan shnong ngidon ru ya kenika riti dostur ke bangi khenkur kenkha bangi don ya ka sengkur but kidon kini ki sengkur ki bam budget ki menteri bami khma menteri te habai dei bakani lingba kini ki research scholar ki ban wan khmat insa pentip yaki ngin a scholarship bakin wat Bniah kin puli Bniah ya ka tenrai jong ka jinglong jingman la kalong ka sensar Hima sensar shnong ba ka sensar rat la ne da kalong ha ka bede ka kor ka jai ke jong ki Khasi tingi kwa ban tip janai ban tip Bniah bat ka kot research ka jong ki onda kilada bangi ngin laban pendenkam hakaba ngin pentrekam yeki kendon ai pher bagi ni council kaba bah minta teng ni poi ki cap ban shu ai nuksar ban chief menteri se ki ban mikmat haki Hima don bonteli ki kpo jong kata kakul kaba deban mikmat te ka kpo kakam badai maka badai ban yo long menteri kpo biru kakam bakum ta te benlai ya kanu ka jing bomrenti haka singshar khada jungi council bangin lat na ka jing shimrai bakla habide bakata te ngidon kam le se bandon da ki jing Thoh jing ta ki documentation ki babia te ngidon ka library ani po council but andala dep kini ki research scholar bangi pha yaki ban watching tip habide kanu ka bentang bingin pha le se kan long ka spa ba nang ta jungi bangin don ay ka jingtip hang ni po council
Tita di jing ai nuksa. Ti kabaar pat hakbe di kanika scholarship. Kabaar ni kwa ban bedip shapi ba lawan ni kendu yang ni nak kalian ke Tour Guides Association of Meghalaya mentat hi ya kabakiwan ban pensong shibu hoi ngin sawanra ka special fund kat tu kat ni na council but ngin sa penbet ya kata haka isi banwan sikat nu ngin mang na council but ru kumju ngalayo ban iklan but chief minister menekasni haka bede ini ka jitu jong ni isi batumai but nak kalian jong chief minister la ban pau ka jingkeman ban yetre lang pakat council na mutakani but ikloi ba ila kloi ru ban perpau ban nak kalian ka state comment kan ai ka bahar kerpang ka bede bakani syangi ku council maksudnya ini kriteria ko ba di sama kini bisa sekolah tidak bang hoi to ya betip nila IT hai yang charge education ibakan sosial ringkat pakai department jungi ban walk out ekani te bat hadin bala dep nadong syadong ti insakot be fa iban penbenah sekenang begini ki bakwa ban shimenta ni lagi kena samla jungi kila uang sama tempat penyanyi suatu yang kecil ai sampai persa pentik tangrai ta garis ti dustu kunsia kada beki iki bodan hapok ka hakajat menurut neutra ta kuno ban pentelun ya ta kam tu kidan mo kunsia kunti ji bu tiar saya akan ka sam hapok ki si bo ti lalu PPD ban sutu ba yang ni ka council la aipor lingba ka 6 schedule haki paragraf ba her bangin wanra iki an ki ba her bangin shna an mengi kamut larangi penkela ketin Nongwad ban codify yaki practices jungi lane ban penscan ban penek pensa yaki riti dostur ki bau men barem pula hikai ini hadu kan iki si bonta te kindia ke ba habangi shna an ban wanra ki bills jungi ngin habis yaki historical fact te ngimdan raya kita ki nongrim sekunun shnaan namar teng ngimdan ke history te namar baki duna baki balik research yaki iriti tu jungi te lingba kan ka jing aila jungi ban wan kena shmat bangin scholarship ki kan penlong ya council jungi kawai council ban respa ha ka jing tip khamtam ya kapateng ki hindai ki memberin ki barahikai ni habide iriti tu ki babun Yang ini di studio, dia orang di bol di studio, kumbar kendang, karen kau baik, tin kat sini, ketua kata, atau pin kategori sini lah, macam ni pun. Nomor baka dah ngiong keriti di studio kayar bah, te habide bakaniru nginjiat shua kanu kau baik kami dan kam, kawai nak kata di kesensyar kada. Lada kulmar kesensyar kada, kulmar ka shinong kata, kulmar ke Hima, kulmar ka rai. Te haduk mentangi ngidon santo sang lagi ilaka kiba pek ke council. Te suban ong ba nakal yang council ngilala banwan ra ka an tang kumba shiteng kata. Te shiteng pat ngidak sateng. Kila don kibels kibangin pat yo asen. Te sikunu ban kampen bah bat ban snat mai ki andru abili kini ki Hima kiba kasinsyar kadang sa hasun te ikwa ken ba in le ekani ban pendak kamploy bat hadin kata kin sawan saka tikur tikha kaniru baide kasinsyar kadari kajit menteri kajit CM kani kata te nginda don bar khot kajing warranty ya kajing tip hakabaide ba kata bat ngingit skem bade tang baki research ke bangin saleh ling baki niki samla puli jungi bangin scholarship kila ban wanra ya ka himai na kita kikur kimi kumnu kishin menta haka jet menteri kumnu kishin menta haka jet CM kum kita terta de katkan ikan ya rabshibur Kita ni siapa Kemudian kembali mengi setiap hari kawas information atau yang concern na spesifik bagan don kata research na kata schedule apa ini in general lani kelum lang let's say ka research apa dia ka 6 schedule kumno sedang ngilak bun ki jing Thoh ke bengidan syapang architect jong ka council jong ki district council ru jong 6 schedule ru ngilak don
lead reberan JJM Kolsroy Henry benang kampen bahas isu teng ki jenat kiba ngintip mengiru lingba kan research lah kan ben meet khmat bakin meet kini kita bagi ke hidden treasure mo bagi part i second day spa ba mo Ang memersteng Hima ki bodon mengkodify ki kathong kalong kumta tehre ki donru ki bills jo ki Hima ki bang la de pass let's say san rutuli ki bang part yo let's say ka sen kum kita rudan te nomor ba ban yakren ya kini ka jing sateng jo ka bill ni happen I kublay ya ka state government MDA pemerintah hadirin bakawan ka MDA government sasnan menta ki thun ya ka expert committee hapok ka district council affairs department bahkan ni ka expert committee kindon ki Rew Shampang na ka law department na ka DCA na ni ka district council kindon kini wan lang hanta bakin syaban pa e kanu ka bil syawlak ka jala bar yo ji menjur te ki yo bani perkhat sya bani penbaik lang sya hapok state government ka jing wanra e ka expert committee ka along ka jing kerku ini hakim disaks na syuan kusa kan kalan araja atau ki bangidang yo asan chimsna kani ka ade ka jingkur ku namta ki ba khasi basyam basa apo putusan ki khasi haga chaka bakin le register ban itu ya ka jinglong try ka jongki sya sub register jong DC office kin hapsiu di po haja dikila minta ki wan chengi tang khndiat ya ki siu tang kumba kat ka badai ya si khndiat pat kila yo ya ka jing itu kamuhol kaban scan ni ke jinglong try jongki khandok sya debat tang kata kalau mentoi ru wat itu ki nong shok shnong ki bakwa ban shnayeng se ki ba dan lat naladi ki ba ashinda ka housing loan ya kini ru ki banks ki badan hapo social loan hapo ka celami klia kila itu ya kini ki registration ki ba la register naka liangka council kenang ba ki yoban ayat kata loan ki ban kamu shnayeng bapnya ni suatu ayat kata leki don kat tu kat ni but la shimta yoru khat laiterik ngindon meeting but i deputy chief minister but i pay ka responsible affairs ngin ikran du habis ni bills ki bas Kenapa ni sampai kai ke bil kamu? ngan salah batai mentaka kawai masak teng ka dika clan bill administration of clan bill kani ka ba dan kambha nama kani ka bil ka jing temu kalong kumno bangin te song ban penyateli ya kikur kijat Khasi jong kata dika nongrim jong dika bil kedeng yo kamut kikur kijat Khasi jong ni ki lawan register bangila itu bangila iPad yaki ya ka board rekam bakin don ki meeting kur bakin don kini katai bagin itu ikirang bakur kat kumkaan na barteng-teng la dingyak kum kaline chat don kam na banyo NUC ni kirang bakur bende bangka tangjat kini katai mendesyu kurang bakur A B nakaju kur laban kam rang bakur mental sitang way bangila itu laban dan ni ka board sign yaki sermat neki certificate